Til menen zina kılуу. Til menen özüňe nikesi adal bolbogon ayalдар menen süýleşүү, oşolorgo süýlөө, oşolordu misaly ne arkanda sözler menen azgırуу, bul tildin zinası bolup eseptilet tuganlar. Til menen özü zikir kılış gerek, til menen özü ibadat kılış gerek, Kur'an okuş gerek, jakşı sözlerdi süýleşýüz gerek. A biz emne til menen har kimdin delebesini kozgoy turgan sözlerdi süýlep, arkanda ırlardy ırdagan, bul dagы ne tildin zinası bolup eseptilet. Kuday Taalam özü saktasın, özü keçirsin. Oşonda küneler bolgan bolsa. Emi bizde negizi tilde biz jakşı sözler menen tarbiyalaşybız gerek eken. Oşo zinadan alış boluş üçin. Sebe Kırgızda söz bar Kudayım ele. Tilingdi saktagın, özüңdü çakpasın deydi. Oşo köp bele tilden jolgat eken da. Tilden jolgat eken bardyk narselerge. Ana bir kişi aytat, men deydi, erteden keçke bir gün karap özüm bilen belgili oturup 5000 küne ketirdim deydi da bayak jerde. 5000 künöni ketirdim deydi oşonda. Sana otursa 5000'den jetip bardı deydi. Ana mundan kançı kutuluş gerek eken anın jolundagyn tapdım deptir da. Kançı tapdyň dese, tildi saktasaň ele kutulady ekensiň, bardyk baleden degen eken da bayak jerde. Oşonduktan bul jerde ne zinanın dagı ne başlalyşı şu til menen bolat eken tuganlar. Til menen. Birinci söz ketet eken, andan keyin köz ketet eken, ha? Bayak jerde. Oşenta otur ana keyin ne barsın desege jol açylat eken da. Kuday Taala saktasın. Peýgamber hadisinde kelet, senin közüň dagın, ha? Misaly zina kılat deydi. Közüň dagı zina kılat deydi. Görbeýsizmi? Tiliň dagı zina kılat deydi. Közüň zinasy, tildin zinasy. Birak müçe any atgarat deydi kiyinçerek barıp durup. Kuday saktasın. Ondan keyin koldun zinası degen nerse var bizde şeriatımızda. Koldun dagı zinası var eken. Bul degeni kanday dese, misaly nikesi jok ayalдар menen salamdaşуу, ha? Oşol salamdaşуу bul dagı ne şeriatda tyýyp salıngan. Misal salamdaşkanda al jerde sözsüz bir başkaça sezim boluşu mümkün de misaly bagı Kırgızda söz bar go. Koşunaňdyn ayalı da kız görünet, ördögü de kas görünet degen söz bar go bizde Kırgızda. Biröөнүн ayalını kızığı menen salamdaşıp, kızığı menen karmaşı mümkün. Karmaganda hey kolumça nazik dep arkanda şaytan azgıra turgan neslerden biz aldınala bögöt koyuş gerek da. Oşo salamdaşkanga dagın bizde şeriatımızda bolboyt. Peýgamber hadisinde kelet, çoçun ayaldın kolun karmaganga karaganda tozoktun çoğun karmagan jakşyrak, anı karmasaň men kaynayt deydi. Oşonduktan men daim ele aytyp jürömün, bul jerde ne? Oşol neseden de ehtiyat boluş gerek da. Çoçun jerge barganda salam aleykum de öyle koyuş gerek, boldu. Kol alıştın keregi jok. Kol alıştın keregi jok. Misal elestetik var, senin kızыңды biri, kanday çanqız, jaksyňmy de öyle kolunu karmap alıp koya berbey otursa, çıdaysın sen oşoga. Çoçun ele bir erkek kelip alıp durup, senin ayalыңды kandaysın, jakşı tanışyp alaýak, sen kim ayaglasyň de öyle, senin ayaňdy kolundan karmap alıp oşentip atsa, kaýsy erkek çıdaýdy bul nersege? Oşo negizi çoçun ayal menen kol alışkanga şeriatda bolboyt. Şeriatda bolboyt oşol nerse. Oşonduktan ayrıkça mına çaç aldırganda dagı erkekler erkek çaç taraşты tandaş gerek. Erkek çaç taraşты tandap erkeke çaç aldırış gerek. Je ayalyňa üýretip koy, ayalyň üýden özüň çaçyňdy alıp bersin. Sen bul jerde garasaň, çoçun ayaldın kolun karmaganga karaganda tozoktun çoğun karmagan jakşyrak, artyrak dep atpay bul jerde. Al jerde kol karmamak dursun, sen başlarynda massaj kıldyryp atpaýsың bäl jerde. Jagyňdy beka kıl, başyňdy götür dep turup özüňdi karmalap atpaýsың bäl jerde. Oşol negizi ne? Bul koldun dagı zinası bolat eken da bäl jerde. Kuday Taala öz saktasın. Ondan keyin buttun dagı zinası var eken tugandar. Buttun da zinası var eken. Bul kanday dese, sen oşol ne? Zinaga sebepçi bolo turgan, delebeni kozgoy turgan, misal diskotekага sen basıp bardyňmy? Bul jenne buttun zinası. Bu jerde barıp turup şol jerde çoçun bireleri menen biýlediňmi? Bul buttun zinası. Butun jok bolsa biýlej albaýsyň, sen üýde ele oturmaksyň baýaky jerde. To'g'rimi? Kuday saktasın. Oşol nerseni dagı biz ehtiyat boluşubuz gerek tugandar. Ana bizde negizgi mesele oşol buttun zinası köýünçe bul jaňjyllarda köp baştalat da bizde. Korporativ dep koýat, ha? Jumuşunda iştegenler özünçe jyyn alat. Hiç kim ayal nersi barbayt al jergeç. Oşol jerde iştegen ayalda da küýösün nersi barbayt baýaky jerde. Görbeýsizmi? Mına buzukolukdun başaty oşol jerde da. Kuday saktasın.
Ошондон кийин канча ажырашуулар болуп атат, үй бүлөлөр бузулуп атат, талкаланып атат үй бүлөлөр. Жаш балдар жетим калып атат, аялдар жесир калып атат, тирүү жесир калып атат баягы жерде. Ошол эмне? Корпоративдин айынан. Кудай таалам өз сактасын. Ошол нерсени токтотуш керек. Ал жерде мисалы жумушта иштегендерге гана деген бул өзүнчө бул шайтандын саясаты да. Жумуштагылар отурса болбойт бекен деп. Болбойт. Ар кимдин семьясы бар, семьясы менен бар үйүндө отура берсин. Не кылат ал жерде? Чалдар айтмакчы, чоочун эркектердин артында бок жейби ал аял. Баягы жерде. Отурсун өзүнүн үй бүлөсү менен. Бизде шариятыбыз боюнча эгерде аял заты бир жумушты иштеймин десе, эркектерге аралашып иштей турган жумуш болсо, ошого жооп бербеш керек. Эркек милдеттүү түрдө өзү үйдө отуруп өзү багыш керек. Ал жерде эркектер менен аралашып иштей турган болсо, акчасы айлыгы жакшы экен деп туруп уруксат берген арам. Болбойт андай жерге иштегенге. Ал жерде жанакы айткандай эле эмне? Зына башталат ал жерде эмне? Көздүн зынасы бар, тилдин зынасы бар, колдун зынасы бар, кулактын зынасы бар дегенде. Бүт бар ошол жерден башталат да. Кудай сактасын. Ошол жагынан биз этият бололу туугандар. Ошо зынадан биз сактаныш керек. Бардык нерсени эмне? Алдын ала бизде эмне бөгөт коет шариятыбызда. Андан кийин бизде эмне кийинкиси бул кулактын зынасы. Кулактын зынасы. Эми карап көрсөк, кээде ошол кээ бир адамдар бар, ушунчалык таланты бар, жалганды чынды Кудай ургандай ишендирип коет адамдычы. Шундай бир жалганчылар бар, ишенип кетесиң да, даже өзү да ишенип кетет айткан сөзүнөчү кээде. Байкабай айтып алыпчы, чындап эле ушундайбы деп. Жанакы мени эки дос сүйлөшүп отурат дейт, экөө да ушунчалык жалганчы экен да. Бирөөсү айтат дейт, мен өзүмдүн огородумду казып атып, бир жылан чыкты эле, карасам 120 метр экен деп коет дейт. Андай десе экинчиси ал эч нерсе эмес. Мен огородумду казып атсам, бир мотоцикл чыкты, 41-жылы экен, фарасы күйгөн бойдон калыптыр деп коет дейт. Андай десе экинчиси, дос, мен бай 120 метрди кичине кыскартайын, сен фарасын өчүрүп кой деп коет дейт. Көрбөйсүңөрбү? Демек, ушундай бир аферисттер бар баягы жерде, Ал эркектерди алдап койгон экен, аялды жөн алдап коет да баягы жердечи. Аялды жөн алдап коет. Ошондуктан аялдарды эркектерге такыр аралаштырбаш керек. Себеби бул жерде эмне? Кулак деген нерсе бар. Кулактын зынасы деген нерсе бар баягы жерде. Көрбөйсүңөрбү? Эми аферисттер толтурда бул жашоодо, туурабы? Барыңда эле мисалы ошо кезиксеңиз керек андай аферисттерге. Жөн эле алданып калат адамчы андайларга. Айрыкча бизде эмне? Аялдар кулагы менен сүйөт деп коет, тонналап беш бармак ийилип коет аларгачы. Кудай сактасын. Андан кийин көздүн зынасы бар туугандар. Көздүн зынасы бул не? Чоочун аялдарга кароо. Бир гана аялдар эле эмес, чоочун сүрөттөргө кароо. Ошондой жаман кинолорду көрүү, ошондой жаман журналдарды кароо, ошондой гезиттерди окуу дегенди. Толтура гезит журналдар бар, Кээде карасаң базарда ошол именно ошондой гезиттерди алып окуп отурганын көрөсүң да, базарчыларчы. Карасаң ал жерде. Не десе, мен кроссворд бар экен, кроссвордун алдым дейт. Балени, кроссворд турат, бул жагында жылаңач сүрөт баягы жерде. Ошон сен үйгө алып келе турган болсок, үйдө аны балабыз көрөт, кызыбыз көрөт, уят сыйыт деген нерсе кетет да. Ошон эмне? Көздү сактоону кичинесинен биз балдарыбызга үйрөтүшүбүз керек. Үйдө ошондой сүрөттөр да болбош керек, ошондой кинолорду, башка нерселерди көрбөш керек. Азыр телевизорду чогуу отуруп көрө албай калдык. Чай ичип отурсаң эле бирөө чыгат да баягы жердечи. Же ваннасы, же туалети ошол жерде чыга калат. Мен ушунду айтып отурсам, ошол туура эмес, ошо телевизордо болбой калды десем, бирөөсү айтат, агай дейт, мен бир жерге барып калсам дейт, чай ичип отурсак конок барып калсам, ошондой жаман кино чыкты эле, караба сен деп туруп баягы үйдүн ээси дейт, кызынын көзүнү тосуп туруп, баласын сен карай бер, сага боло берет деп коет дейт. Карасаң, неге боло берет балага? Болбойт балага дагы, кызга дагы. Сен эркексиң деп коет. Мына тарбия каякта жатат. Ошондуктан не кичинесинен биз балдарды, кыздарды ошол нерсеге өзүбүз тарбиялашыбыз керек. Өзүбүз үлгү болушубуз керек. Ошондой көздүн зынасынан биз алыс болушубуз керек экен. Мисалы, ошолордун арасынан мисалы айрыкча кээде күлкүлүү болсун деп, башка болсун деп туруп, мисалы интернеттен, WhatsApp'тан бир аялдардын сүрөттөрүн мына деп туруп таркатсаңыздар, сиздер жооп бересиздер. Се ал аял мини юбкачан, же жылаңаччан жүрдүбү, ошол аялды сен өзүң көргөнүң ас келгенсип, көзүң менен зына кылганың ас келгенсип, поделиться кылып тарката турган болсоң, 1000 адам көрсө, 1000 адамдын күнөөсү сага жазылат. Бул көздүн зынасы.
Kuday saktasın. Biz de kançalık mani berбейбиз. Eger oşondoy ayaldардын жылаңа сүрөтү, башка сүрөттөр болсо, өзүң деле көрбөй эле кой, башкаларга таркатпай эле кой ошол нерсени. Математический расчет да, бул жерде карасаң, 1-ди көйтөсүң, 2-ни 2 көйтөсүң, 4, 4-тү 4-кө 16, 16-ны 16-га көйсөң болду. Ошол сен жөнөткөн адамдар башкаларга жөнөтсө, миллион адам көрсө, миллион адамдын күнөөсү ошол баштапкы таркаткан адамга жазыла берет да. Ошол адамдар көзү менен зына кылды да, ошо жылаңа сүрөттү көрдү да. Ошого таркаткан адам жооп берет туугандар. Кудай сактасын ошол нерсе. Ошол нерсеге өзүбүз дагы этият бололу, үй бүлөнү дагы этият кылалы, балдар чакан дагы этият кылалы. Дос жарларга дагы айталы, эгер кокус бирөө жөнөтсө, ошол жөнөткөнүң сен өчүрүп кой досум. Бул жерде көздүн зынасы деген бар. Этият бол ошол нерседен. Башкалар дагы көзү менен көрүп, күнөөгө батат. Күнөөсүнө сен шериктеш болуп каласың деп туруп айтыш керек. Kuday saktасın. Demek SMS, video, ошо поделиться кылган нерселерден биз этият бололу туугандар. Кудай Таалам өзү сактасын, ошол негизи дурус эмес.